kan channel kan lo lom le ve ka cheu har san sang sang awangin kan channel kan update theilawa enbisia thiamna kan han ngen ane tun huna chuan India rama thilchin chetlak tak tak te jinga mai thai mi suak chuan wak vai le ri theite no pangkhong ai thlak tak tak te chan puina na athil nei le ahun nu tak mangral tu pandita ramabai chanchin kan ngai thlau don ane Pandita Ramabai hi nisom ni pathum April sangkazari somnga pariat khan Daksina Kannada district Gangamula Karnataka state ramhnuaya alo pianga anu Lakshmi Bai le apa Anand Sastri dongri te hi sakhomi tak anne Hindu sakhole kabu jirle midangte jirtira hun mangzo vek tu te anne Ramabai pa hi India namcha ni in kiemnalma po sang takane anathoro pui takawangin Mysore lal le Nepal lal point choi moina medium filor bi kenena an pek thin chu an hlan hiala ma se Ramabai pa hian sumle choi moina athalil ngai lo heng zong ai chuan Sanskrit Bible ngun taka zirle sakhomun thiang hlim tlo hi atuina berane sakhole kabu azirna tangin mai chiaten sakhole kabu anzir khap ani ti amuchuaka amanu pui ngei po azir tir ve ngala chu chuan melma nasatak hindu kulmu kho jinga tangin asiam sakta a chuti chuan dodalna ato ta kawang chuan mani in le local sanin chung kuain ramhnoya an cheng ta a an chen na muna an mani ron pan tu te hena sakhu zirtir na ero chu achun zom zel thin kumsom ni zet ramhnoyan omnu chuan an sum nei te alo ral ta a chuwang chuan India chim le mar chakle thlang sut kualin hun an mangta zoka an kalna pia nga sakhu zirtir na thatak an kengko zel thina ne chutia hun rei tak anwa kual chung chuan Ramibai po alo clay roll ve chanta a ano panlai atanga anuin sakhu zirtir na avontir thin chu kumsom pani alo ni mek chuan chang sing khat sang riat zet alo tling manane hunakal zela sakhu zirtir na chungun le zualin azira avong chun zom zela kumli chung zet mai India puma tram atla kawangin Ramabai te chung kwa poin an tur le a apa churil tramin aboral ta hialane apa omlo ta ka chuan anu havin an wak vai te zela anu risel na in atlin le talo apa thi atanga ka ruklek nuwa chuan aboral vele tamaya Ramabai chu auna pa Srinavai nen chau andam ta a anuna chun theito pa an rilru tikhawin an wak zela mel sangli zet mai kea an kalnu chuan India marchak Kolkata chu kumsang khazaria somsari pariyata an thlengta ane Kolkata an thlen hian Ramabai chu kumsom hi zet alo ni veta a Kolkata mi te chuan chutia kumsom ni zeta pasal lan nei si lo ama upaveto lam si chu makan ti hle a ma se sa khole ka buthu te ariat em na chu mak an ti in an ngai san pha le thungane vai khat phei chu Kolkata khupuya le khathiam le Sanskrit thiam na sang nei tu te ho chuan Ramabai te unaw Hindu sakhole ka bushiat na chu finfia an du ta a an unaw shiat na thuk tak chuan chung ho chu an he ta le mai ane ti chuan
Ramabai chu lo manatan pandita ni na an lan tak nge a sa khopol ho pakhat Brahma Samas ho chuan an unaw wa enkol an lo in tiam ve boka an nun zia le hriat thu tak wang chuan mi te ngai san le du sak an lo le ane Hindu Brahmo Samas ho te jinga an lai chuan Hindu mai chia te ne na an sa khole kabu pakhat sastra anti mai chia te ti tu le ti lo tur in jek manga thu sei na hun nei adila chutianga ain bo se nangun taka anei lai chuan angai to na ti top tlat mai tu oma chung te chu sastra zirtin a chuan mai chia te chu chandam thei lo khopa sualan ni ti te mai chia te tan chandam na kong om lo ti te hi an ne heng thu te hian ama a chau tharin ti tur nga le in ain sethara ama nge in tu na chuan mai chadin mun nuai nung takatangin ka har chuak ta ati hi la ne sastra in min pek thei aya du ka nei ma se nge ka du ka si lo te na sei chuak boka Ramabai chu van duai na bokin alu chil le ta Awunaw nei chun Srinivas chuan aboral san thut maya akhuwa harin mal ain ti le thina ne chu hun apal tlanglai tak chuan ama mangai em du Bipin Bihari Medevi dan shemi nen anin nei ta a apasal hi nam chom sujami an ewangin musit na tok tam le maya chutiang ani mek lai chuan an sa khobu le zirtir na ser le sang sebel le ma se chunga chuan abei sei amhulo Hindu zirtir na reng ariru angat thei to lo chuwang chuan sa khosang chang le khabu chiar lor thina ni khat chu apasal le khabu da khom ahaya chon chin tra lukazia ka mu fu tar lap mai an chiar tir phat atangin danglam ati in azir ri ta ze la chung laya Baptist missionary lo ho ten an chan pui boka ma se chuti main anun tui hal na are thei lo ane Ramabai chuan fanuduam tak aneya lim tak hunan man lain tuishi na wangin apasal athile ta thut maya annu fa annu na chan himnan India mar thlang panin apa chung te ho lo thin namun pune aron thlenga ma sen ham chom pasala ne wangin an chung te hovin an lo pom ta si lo a thiat na thu tak ngai thadu le an he na zir tura midang kalpo Hindu kulmu khavin an khap si ma se Ramabai chuan aril ru ati khau tlata do dal na le sei chen na kara chuan ani na chu nget takin abuan tlata abi takin ama anga meichia danau pangve tak tak te tan pui du na chu ama are theilo atum nati lotlin nan sum ama moa ma se chuti main au samsi lawani atum ru na le adu na khau tak chu athian then ka ten an muin England lama kalazir na sang jok nia sum tuak ngal turin an fuya ti chon kum sang khazare samre pathuma England a athlenga England a chung hian Christian zirtin adong na sale maya ani in midang ten he na Sanskrit zirtir ve thung chutia Christian zirtir na adon atang chuan Christian annu fain anonin pita a kum sang khazare samret paruka America le Canada a kalin sap trong azir chun zom da zela America lai hian sap chonga le khabum masaber the high caste Hindu women te aziaka he le khabu hian India rama Hindu mai chia te din munchu pe hel hap lovin atar langane chu chuan miril ru ane kher mai
จุมิระลอมอมตักมายตานจวนกุมสังขจเรสมเร็จปัสริยะรามบาย Association of Boston India Rama Hindu mei chenau pang taka pasal nei te enkol na atan allowing the hiel ane hunang mo chen America nu chuan amaba ko tak chunjom turin India a allow let le a no pan lai pasal nei an pasal te nan thi san tak te na turin Pune muna Sarada Sadan Adina Ramabai Christian ain let ti an sia wangin atira chuan hein ron pan tu hian mek lone ama soi chiat na an sabuk nen ha thlak atile thina ne van khi chumpui cha mu phian atuam thlata engtika ma kol eng alang don lo a ang le ti na soi chuak hian ane ma se be sei lo na lama athian no Justice Renate chuan mi te hna Ramabai Christian aloni ta ka wanga hlo tur om lo thu soin mi ngamo zat aron suai ta a ti chuan Pune atanga mel som thum zatala a chandam na in asak bela chuta chuan no pang le mei thai then khat te ain kola an tho that zia mi ten an muin an rezau zela pantu an tam tale ane chuwang chuan mei che thadu lo ho da khom en kol na turin kubra sadan a hon bel le a chumai baka Mukti Blind School Middle School le Sadananda Sadan thingtlang no pang en kol na tur a hon bel boka India Rama ma alak na ro pui tak chu ni tin chan chin bua chiar tur thu ajiak pai em thina ne Bible le lin konga na satakin ma ala a Marathi chongin latam takaphua boka heng ti thei tur hian ama ainjir pein ain bua sei thale thina ne Bible le lin atuya wangin Greek le Hebrew tongte azira Marathiya Bible le lin nan po kum som panga zet hun mangane India Rama athil ti chinche tlak tak te jinga mei thai misuak sualwak vai le ri thei te no pang khongai thlak tak te tan puina na thil nei le ahun amang hiani a atho pui ho te nen harna program ten buat saya chongai te nan tongtraya ahun tam tak Christian hena mi te suai nan amang te hi ane India Rama mei chia te tana zalen taka pathian chi bai buk na mun konga hong hi aro pui na lut na ti zual tu chuane anatho shet pui na ro pui tak kaisari hin po British sarkarin kumsang khajakwa som pakwa khan ahla na ten October ni somni paruksang khajakwa somret pakwa khan India mei chia te tana anatho ro pui tak shet pui na shet jangnatan Government of India point stam ati chuak bok ane boral te chunga lalisua Krista local na tom puya lalisuan amangai mei thai mi suak sual bak vai le theite no pang khoi thlak tak te lalisuan amangai na sia a mangai puya lalisua abanga en kola lalisua ne na suai thleng tu Pandita Ramabai chu April ninga kumsang khajakwa somni pani khan aronga bol sakthin lalpa nena lo cholta ane